građevinarstvo u Crnoj Gori u ovom trenutku dijeli sudbinu opštih privrednih kretanja koji su direktna posljedica globalne ekonomsko-financijske krize i ona ne može biti izuzeta iz te ukupne situacije. Mislimo da još uvijek u ovom trenutku nije toliko alarmantna situacija i da ćemo možda efekte te krize u najvećoj mjeri osjetiti do kraja ove godine. Praćenje investicione aktivnosti u Crnoj Gori pokazuje da se neke stvari, kako bih rekao, dešavaju po inerciji. To je rezultat onoga što je već ugovoreno, što je nastavak započete gradnje i što su ugovori koji su na snazi se još uvijek realizuju, mada možemo više govoriti o tome da li ima novih ugovora. Njih je nešto manje, intenzitet ugovaranja je manji. Ugovorene cijene već ugovorenih radova se ne mijenjaju. I to je ono što je rezultat ugovora investitora i izvođača. Međutim, kad je u pitanju za početak novih gradnje, novih objekata, posebno oblasti stambene i poslovne izgradnje, mislim da je tu već došlo do određene recesije, do određenog mirovanja, a vidjet ćemo kako će se to odraziti u nekom budućem vremenu. Najveći problemi su poremećaj finansijskih tokova, poremećaj likvidnosti i ono što je najveći problem u svim tim vremenima, neizvjesnost kada će se ti tokovi stabilizovati i kada će doći do smirivanja tla, kako bi se to reklo.